U Rwanda rugiye kwakira abimukira baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko byemejwe n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Rwemeye. Njyewe nitwa Master Yubo, iyi channel ni Update TV, wowe mushyashya dukandire subscribe. Nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters, u Rwanda rwumvikanye na Amerika ko ruzakira abimukira 250 bagiye muri iki gihugu ku buryo bunyuranyije n'amategeko. Ni nyuma y'uko ibihugu byombi bisinya amasezerano yashyizweho umukono muri Kamena ahari ubufatanye bukomeje kuba hagati y'ibihugu byombi. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Rwemeye aganira na Reuters yavuze ko u Rwanda rwemeye kwakira abimukira 250 bavuye muri Amerika bitewe n'uko rufite indangagaciro zishingiye ku gusubiza abantu mu buzima busanzwe no kubafasha kwiyubaka. Ati u Rwanda rwemeye kwakira abimukira bagera kuri 250 baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahanini kubera ko hafi buri muryango nyarwanda wagezweho n'ingaruka zituruka mu kwimurwa ku gahato, kandi indangagaciro zacu zishingiye ku gusubiza abantu mu buzima busanzwe no kubafasha kongera kwiyubaka. Yavuze ko abo bimukira nibagera mu Rwanda bazahabwa ubufasha burimo n'amahugurwa bafasha kubona akazi. Ati hashingiwe kuri ayo masezerano, u Rwanda rufite uburenganzira bwo kubarura buri muntu ku giti cye mbere yo kwakirwa mu gihugu. Abamerewe bazahabwa amahugurwa agamije kubafasha kubona akazi, ubuvuzi ndetse n'ubufasha mu bijyanye n'icumbi kugira ngo batangire ubuzima bushya mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi bizabaha amahirwe yo kugira uruhare mu iterambere ry'ubukungu riri mu byihuta kuri iyi si ku munsi wa none. Ibi bije nyuma y'uko Perezida wa Amerika Donald Trump yafashe ingamba zo kwirukana miliyoni z'abimukira baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Njyewe nitwa Master Yubo, dukandire subscribe. Reference yindi y'iyi nkuru wayisanga ku nyarwanda.com. Murakoze.